Yeah, praise the Lord. Yai momoana whaftai le tua no le nei fwoi awa no mata ngō fie o mwhai fwoi na mawai tula ia ia wale upo le tua le nei fiafi ia lon lola whaftai o no le ta mawhale anganga i lona whasoso ina i mātou a wale wholofolo ina le upo le tua ia o le nei fiafi ia o le a maua se tusi e mo i se fi au le nea fe fi la mo le mo Samuelu on tau po e luos furufa mo Samuelu mo tau po e luos furufa o le atato fai tau fata si ma le fai mo e o le fitu mo Samuelu tau po e luos furufa o le fai mo se o i le fitu a mo fa mai amen. Ala ta toi fo matalo lo matu to mai ala sauni lo fa nau e fa longo i se fi au po lo upu le nei fia fita ma lo upu fa wina le tu i fa pina ona fa tasi mai te matu se tala o matu talinga ia matu fa longo le tu ma teu le tu po la lava se fi au po se me matu longo na ina le nei fia nga mo i matu ia whapena le tua ona e anga lema ia mātou te mā. Ia whatasi mai oi le tua. A umane launga le tua le vi inga tue whafo ia te oi. Ai tu mau pēr lo whatau wa ai lo ne tangata le tua no Yesu. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Mutau po lusu whafo mua se o fitu. Mo whamai e. Amen. Ya, oleh atato fai tau fata siai. Ia. Video. Tavita ya te ia. Whauta, ngā sole nei na whetala ia i owa ia te oi. Whauta, o te tua tūle o ita ia te oi i lo lima. E te whaia ia te ia pē ona e loto ia. Ona tau fia tāwita i ono tangata i nei u. Nā le tuu atu i la tō e langa atu i a sau. Tu la i atu saulo i le ana. Walu atu i lo na ala. Amene. Praise the Lord. Tātou te masani le tala i a saulo mtāwita. Le vale a saulo mtāwita. Mafua o na sola ia saulo mafua ona tulilo ina e saulo tāwita ona ua well, the English word for it is jealous. Ona mele leo tāwita na whai. Ia o whaavele ma mea ua anga lea mai saulo. Awa ua tele o tele alua ia e tāwita e tau. Ia e fo i mea tāwita mani malo. Yeah, and everybody was looking up to him. Everybody was praising him. Because of his good works. Mele sa ia fai awa le fia la saunu. Awa o ia tupu. Ia ele upu na le peo le fai ale mta upu fulu valu su viva ngai le fa pecha ngata. Saul killed his 1,000 and David his 10,000.
Alai fai lu mo Saulo mtavita wa vela nei ma mea lo fango longo ai tia ia Saulo ma mea wa ia tavita. Ia ma ua fi mana o e fasioti ia tavita. Ale mta upula le nei a fi fa peo. E fi mo wa ina fa uta ina fa peo. Ways of leading you to making good decisions. Ways of leading you to make good decisions. O ala e tai ina ai oe, ina ia whaia whiwhiringa le lei. Ina mtau pula sa tātou whai tau ina mai whai mua se ia ole fitu. Tau i lea sa tuli loa ina e Saulo tāwita. Lafi tāwita tonu leanga leo. Ai watu ia Saulo malanga vaenga au e sue tāwita e lakula ia Saulo e tonu leanga lea. Ai leo lo Saulo, lai ko kongu ka vika. So ole whai upo e tonu. E tonu la ni meo te fia talano ina lea fiafi nei. O te fia whaso atu lea fiafi nei, se fia au e batu o au wala in whaita tō whaia. E whai e ia whiwhiringa le lei. Amen. O le whole mea mo mua mo le whai puwha. Whai tau ma le whai puwha wha mo mole. Whai puwha ia. Wha uta. Amen. O te whita no aturia te oe a tāwita malanga vanga au leo. Awa te mi sa sola i sei tāwita. Ele se sinalum tāwita mai langa vaenga sa iai. Ele mtau polusu tasi na oia ia sa sola i sei tāwita sa whapel whai tau langa a nove. Le nuu sa ia sola iai. Whai mai tāwita la mua sau tō tasi iai. Au ele sau tō lua. O ila sa lua ai. Ngau ka vika nga sola. Ele i alua nisi o langa vaenga. So ifo enough toi fau ai lisi vaenga tāwita. Lim tau pulusu lua la sa whai mai. I tangata sa muli a tāwita ma fausi eina, na matam fausi eina ele vaenga le tāwita. Mai o tangata ti ngā o la tō loto. Tingata peia o tāwita. Whamai o tangata mo au la, tangata soli tu la fono. O isi tangata o tangata e le fia le mea lo whai saulo. O tangata e moala le whasera o tangata ia. Alo whai la matawita ma commander, te tai tai al vanga le whase lau. O se upula tu ina mai a te au mai whai mua lea. Awa te mi sawa ai e ia la wanga. Lo wai la tau, lo lama e saulo tawita. Le vanga la lea a tawita. Le te mi a sai loa la wanga ngau saulo lo e kongu i. Ke mi a lo whai mai ka la wanga. Awa whanga la tau le ngoa le tuo. O te mi nei oi, mai le tuo o te mi nei oi. A lot of people do that. I know from my there's a lot of people that they do comments and they use the word of God to attack people. Amen. Ale upura te fia fa mafa le mua o le fia au tato ni av. O le fellowship. O te fia mai ele upura fellowship wa sa amata mai ta vitel vaenga leo. From the beginning. Le fellowship ta vita mo tangata ia. Ele o tau na mai por mena o ina tāwita i se mere lei. Awa i loa tātou mai o tāwita o tangata poto. O mea uma ma te sise unuma tāwita sa whai. Na whaalango uma mea i le tua. Amen. Whawhena toa, i le isim tā upu lus furu tolu. Dea sa oia tāwita i kaila. Sa o ele singa tau a Filistia ia kaila. Whamaitala tāwita te lo tangata o atu whea tāwita. Lo si tau atu Filistia ia kaila. Lo whaleanga mea sele saito. Mea sele saito. Whamailea tāwita. Whai unga la tāwita whai. E rei whapeanga i loa ka wika oso loa. E loa mei o tāwita le tangata oso vale. Sa wita le tangata e o mai lo puponga ia oi oso loa whaile mea. No. Sa whesili mo mua tāwita le tua. E te tau ono walu se soli ia kaila. E tau ma Filistia. Na fisili mo mua tāwita i le tua. E rei whapea na o mai loa mea na wha mai lota era. O sol mea ka kou lao. Ameni. Ai sa fisili tāwita i le tua. Pe la alula ia se soani ia kaila e tau ma Filistia. E rei whapea la ngā whakasinga fisili ia tāwita.
Nga koe confirm e ta vita mto vesili le tua. Pe la alu lo ia o. Na famai lo le tua e alu lo mta vita. So lo i. So decision mta vita sa fai. Decision o le whalongo lango i le tua. E le whalongo lango ta vita i lona malosi. E le whalongo lango ta vita lona poto. E le whalongo lango ta vita so se tangata. E le whalongo lango ta vita so se mea lava. Ai sa whalongo lango i le tua ia mai ia il poto ma to mai whaina whai e decision lei. Amen. Sa via batula le fellowship leo. Awa sa o te mile wa lo ai tangata lo ava no le ke mi e pinge saulu. Fai lo mala ko kalanga le se apo inga po se fautuanga le lei. Sa fai ia tangata. Amen. Ana fa pea o se fellowship ele lei me o lo tanoi. Tara noi me ei. Ele se fa pea ia tavita fa pea. Ola se me tatou e on tatou fa yo. Ai pauanga me lango so malavanga ke minge o i kavi. Ke minge lo me le tua e fasiote ia saulu. Ai avia o mo tupu. Amen. O le fellowship. Ale lei le fellowship le lei me kangaka ke fellowship e malo li o lo e fellowship. Po ala va me o ia oi. E va tu foi a fotonga le lei ia oi. Ai ale anga le li o e ma tangata ngai ke fellowship ai. O mai foi poponga ia oi, nga poponga ma me le anga o kwa ia oi. E o ngai kango fai se me le ka kango fai. Pa fera pe va pe e o so ka ia e o so lo ma ka vika fa sioki ia saulu. Na lo mo pe le ala se me tupu. Ya ta vita. O le fata ua ina leo le fellowship. Peila o na tatou wa whalongo longa tai au nei a senati. I lunga le Facebook. People that goes to problems and they put it up there. And then me, ele o kanka if I don't post on Facebook, I look on it. I look at everybody's stuff that goes on it. There's problem people, your problems, then they post up there. Some of your friends, some of their friends, or some of the people that commented under it, some give them good advice. Some give them no advice. Oisi e o e puponga fa mai, wala kanga. Oisi kanga. Le fellowship, le fa kwa le fieta lunga tsoi, le fellowship ai oi. Ava pere leilo fellowship malo wo ma se gata fellowship ai. Ngau kanga kalanga le leio ngai ke fa longa ku fa mo le tua. Ke lo ska ka e comment fa penga. Oisi kanga comment aku va pe se pingi le mea. Fa so songa. E le se mele leio lo ku ai. Ya fua po ala va lu kala man lu me lo fellowship ai. Ya o mea ngai pipi lu ngai nga ava pe o mele anga vo ya. Ava pe no li o ngai fellowship mele li ya no mele li vo ala so soni tieti oi. Amen. Ya o si ke mi e ka ko ke ma vo fau ile kanga ka lo posting me se ke o fu ya kanga. Agi ki ko me kanga ke sia me ke o fu ya kanga so me lo ku e vai upu makal. Kelo ke mi ka ko va ai lo kanga fa pia o solo maka ko maka vo sol. Ya nga ke le kala le kanga. Ale vesili, ole ala fa ke siango ke fa ia kanga. Vamos ki kilo ya, ia lo. Malo ia o winga ma me ke lo mai ai. O kanga yo. O lo ye la ngonga fi e o foi ga ko, ye vai ingo ga ko. But the only way, the Christian way you can do, you cannot put anything condemn then. Pe ke ika ai. O le fa ke siango, o lo vili ai. La mo tup. Ai le ole sanga fai o kala kanga. E tau ngai mangu le nganga le ngaka. E tau ngai vili ava pe o iske siango ma sanga le e vili sa o wali bro. Ese meu kubu, ese me ke manga omio. Ese meu wo fapenga. Kala mo fapenga. Au sila kanga, e o lo me fapenga la. Ai longo se fa ke siango ngamia. Fata ua ina o le fellowship. Leo watu i rawa le o kala ia lau kaua ka vika sa whaia ka vika alu ke
ngi oi. La ngonga wharekangaka. Lawa i loa ka vika le so ongu, le la so ongu whakupu. Whai lole mea ia whapea ia whai ia ngofu kupu ka vika. Ia lai la kou e kua i. Amen. O le fellowshipi, o le mea longa lua. A good listener. E maua le whai po lima. O tangata le leiri wha alongo, ia ta whai tau mali whai po lima wa moli. Ia. E muli ane ua tuia le loto o tāwita ia te ia. Ina ua ia se sele pito o fo saulo. E muli ane ua tuia no loto. Amen. Ale manatu lono lua o le fiau le nea fiafi. A good listener. Le leiro whalongo. Sa o maia le upule whalongo. I le vaenga leo. Awa o te tau le temi sa savali ia tāwita ia saulu. Olo tau ia malanganga temi na, po le mea o le awhai e ia, po le asana mea o le awhai ia saulu temi na, temi na o le ilonga se leo olo ia tāwita temi na o savali atu ia saulu. Po le mea la laku loku i lo saulu pea, ai whamaikara upo o le tusi, temi a sa o atu e tāwita, ang whapea ngalo ka vika e whasioti sa, e o tia saulu. Au le lei o le whaalongo a tāwita. Ameni. Le lei o le whaalongo a tāwita i le anganga. Au ar kemi le la alu ka la e saul whasosonga. Ala o e sa vali. Ia kemi ngā lofi ka wa. Se whasioki. Ai whamairi se aua. Ala o sa vali ka vika. Whasioki. Ala mai aua. Hi o na o tai tāwita. O le anganga la sa o ia tāwita kemi. O le kaula ka vika whasioki. Au sele le pick off. Mo whalongo inga lo ka vika ngai ngale o kia longo loko malonga lofa ia saulu. Amen. So se tangata keri sana o ia. Le lafa ia sofo te ta ina o ngawa. E loko whiakula o ausanka lei. But there's times that o mai o longo wa penga pea o kangaka lo ka whai. Pe o longo loa ina o lo isangata lo tau whai whai se me leanga ia. Every time I hear things that people are talking bad about me, I just sit down, I get so mad. But okay, ngofo ma fo fau, mo mbopo la lo me fai. Ola kemi lo ke alu, ke le mining ala. Ola kemi ke va air ka ngai sa bali fo. Ba e o so lo lufo. And then I was thinking about myself, I never like that. But because of Jesus, ese Yesu, malona whaurotanga. Na ole whaurotanga Yesu. Lea wa whapea ai. Ana whapea le o loa Yesu ma le loa whaurotanga. Ia e o soklo o le kangaka e o solo ma o e pingi lo. Ke la kula whaise mea le anga iai. Ameni. Le lei lo whalongo. Ke le kemi o e puapuanga. A lot of times you get to things, but there's a lot of voices. Ai ke whalongo ai, le longa se me whanga mai au e kemi nganga kia luai. Wole sa o lalo sa vali, ai moe meo e sa vali lisi ku. E sa vali a kwa lai sa olo sa vali ale mea lai whablave ia oe, o ke o e oi fai i. Au le lei o lo whalongo, e ke au ari mea e kaunga e au ai. Ai ale le lei lo whalongo, e ke le au iai. O le ale mea ngā. Dai sa soi loa, o le olo e whaulu mea ka ko ei mai. Ai ale lei e tato whalongo. Pe whalongo ta vise i, te mi sa alua ia saulo sa tele so ko inga leo sa whanga mai ia ka vika. Po le ale mea la whai. Au le lei e whalongo ta vise, Ele msa upol mato vesenga sa fesili ai ni sia mato vesenga ile tangata whalongo. Ava ko kele ia ole whalongo ole upol me taua. Awa so se sila ba fa whalongo ole up. Whalongo ka ka la uma whalongo se message fele. Ava ko o foi a o for ki apolo le whalongo mai foi upole ka ko whalongo longo ai.
Aru ka ngaka o lo foke sa o longa loko le mea lo fianga o maua. Ngala fa mai ska ka ngau fa longa le upu. Ala e se le mea lu le upu. E le ngoko la le upu nga ya o e keminga. Ai ke lo ska ka ngau fa longa le upu ya le upu nga. Ala nga la unga ko le upu e se le mea alu le fai ai ya. La e alu I fa fo o. Amen. E o fila le upunga e sila vai e o fila le upunga ia o nga peva penga. No. E le kai ko fo I mali upunga ia o peva pe do sa o lo fa longo. Le winga la kala le ko fo I mali upunga ia o awa o le upu le fo I mai ia o pe o yo pupunga. Amen. O le upu le to fa manatu mai ia o I lo tangata ke siano. Ai ale le leila lo fa longo. E le fo I mali upu le le. E foi mai ali anga ia te oi. A good listener. Le leilo fa longo. Man melon tonu. Ia ole te fia mai le upu na ia, ole fa mau. Le fa upu longo ongo. Le la fa tawina e fa pe ua fa yatu fo yo ia na tangata. Ia fa mau e Yehova ia te au. Ona o fa ia le na me I lo wali. Fa mau. Ia whama mau a lava me o mai aoi. Mea le anga o lai tau whai e te apolo e whai a iao. Ia whama mau mea na mau. Ameni. Ia whama mau so se mea lava e o mai aoi. Ni whao so songa iao. Kam whai o e whama mau makanga. Hava pele whai handle mea. You try and stay away. Calm yourself down. Ai o ke o mai lol me ya o e ngai ke la kala ka ngai ele sa lo ma fau. Ai o mai tulanga fa pena ti ho ya. Ia fa ma mau e mana mea. Amen. Making ways of making good decisions. Ways of making good decisions. O hala en fa ngai sa ina oi. Pea la lo le fiau le nei fia fellowship o isi ia wala o lo fellowship ia le lei tangata lo fellowship ai e tu sa va tangata le faula ina ngai ke fellowship ai fangalo ka ia fellowship ia kwai share kwai le lo ia ke siano amen ale le laku o ke risiango ngai ke fellowship mai ka le ke risiango o ngai au whakasia koe male ngā mea, fellowshipi, a ngā fellowshipi. O le fellowshipi le whamai kispa ia whamalo se le kasi, A loa iese mea ua vai ele lo uso po lo tongane po ailavo. Ia, a whapea oe ngai malosi, e whanga koe lo malosi e koe whaku mai se si ua pau, whaku mai se si ua sulu. Ai whao au le savalinga ma le tamoenga. Awa le ala I le langi le se me whaingofie. Me longo lua ia le leilo whalongo. Amen? Ia le leilo whalongo. Be a good listener. A lot of things happens in this world. But you have to be a good listener. Amen? You think about who you have to listen to. And the last thing, ia wha ma mao e ma mea lo tupu. Amene? Amene? Ia wha ma mao e ma nā mea po alava mea lo whiangai maui. Ia wha ma mao ala umanga ngai wha o so ki a oe alu whai. Amen. Amen? 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 In the name of Jesus, thank you, Jesus. Whaftai te mao no lo upule nea whiawhi sa mātou whalongo ina le tua. Sa mātou tautalo ina fo I le tua. Ie whapena te mao na e anga lei mai oe. Ie whamanatu mai pēia I mātou te mao I teimi o pōpua ngā. Teimi e lo mātou whia ngai manis matu langa o le nei lau langi le tua. Ie whamanatu mai o mātou tangata me au na mātou whaia. Ia mātou fellowshipi le lei le tua ma wō.
ia whamanatu mai me ia mātou me au na mātou whaia le tua le ngata lea i le mātou whalongo ia whapinao na mātou whalongo le tua ma whai ta mā ia anga le lei mai oe le mātou e kāle sia ta māma tina whale nganga ma le kāle sia atua le tua ono Yesu amene ma amene.